twese ntabwo ndatinda mfite Bibiliya duhagaze turasoma igitabo cy'ibyanditswe n'intumwa ibice byaho 12 tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume umurongo waho zakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume ibice 12 umurongo waho wa 5 turongera dusome no muri Yohana tutasoma tena kitabu cha Yohana ibice byaho turihuta cyane muri Yohana ibice byaho 9 Yohana sura 9 no umurongo waho tena wa 2 ibice 12 umurongo waho wa 5 reka dusome mu izina rya Yesu amen. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Amen. Luka ibice byaho 9 umurongo waho wa 7 nawo wahageze hari sura 9 mstari wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibya Herode. Nuko umwami Herode yumvise ibyabaye byose biramuyobera kuko abantu bamwe bavugaga ngo Yohana yazutse, abandi bati ni Eliya wabonetse, abandi bati nomwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Herode we ati Yohana sinamuciye igihanga, none se uwo ninde numvaho ibimeze bityo? Nuko ashaka kumureba. Amen. Amen. Mwiyicarire Yesu umugisha. Kuwa mbere mushumba yavuze ijambo. Siku ya kwanza mchungaji alisema neno. Yari yereko. Ilikuwa maono. Aravuga ngo dusengere uku kwezi kwa 5. Akasema tuombee mwezi ya 5. Yabivuze kuwa mbere manzare tariki ya mbere. Alisema siku ya kwanza kwa tarehe ya 5. Ariko ibyabaye byahise bigaragara. Lakini bimepitika. Haleluya, haleluya. Ntabwo ndatinda cyane ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi wa none Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Leo Mungu analeta ulinzi kwa maisha yako. Narivuze ngo uyu munsi wa none Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Abatumvishe bavuge amen. Impamvu ntabwo utabagiye ahubwo Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Ntahandi dukura uburinzi ushinze aho ngaho wicaye. Aho ngaho ni bumenyera amakuru. Haleluya, haleluya. Iyo waje ukicara hari amakuru umenya abandi batazi. Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Uyu mugabo dusane cyangwa se uyu mugabo ni umugabo ngo witwa Herode. Yafashe umugabo witwa Yakobo aramwica. Amaze kumwica ngabo yarayoboye baranezerwa cyane bamaze kwishima ngo aravuga ngo ubwo munezere. Haleluya, haleluya. Haracyari undi muhanuzi nawe atamwica. Nabii ambaye nitaua. Harundi ubwo mwishimye ko nishe umuhanuzi babikiye undi arahari atamwica. Iko kesho nitamuua. Haleluya, haleluya. Ngira mwegeranye Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Ambia mwenzako sema Mungu aleta ulinzi kwa maisha yako. Uyu Herode amaze kuvuga gutyo Bibiliya irangira mu munsi yabivuze. Wakati alisema Ngejo hari ku munsi buracya bwaho hari ku munsi wa Pasika cyangwa se bivuga ngo hari ku munsi w'imitsima idasembuye. ilikuwa siku ya Pasaka. Aravuga ngo ntabwo namwica uyu munsi. Akasema sitamuua. Ahubwo nzamwica ejo muri sitade inama yateranye abantu bahari benshi. Haleluya, haleluya. Imana iza n'uburinzi ku buzima bwawe. Aleta ulinzi kwa maisha yako. Amen. Umuntu ashobora kuvuga ngo azakwica ejo. Mtu anaweza sema atakuwa kesho. Imana ikagushakira ingabo zikurinda. Mungu anakutafutia jeshi la kukulinda. Ibyo ni byo Imana yapfundikiye. Ile ndio Mungu anatupa. Haleluya, haleluya. Bibiliya irangira ngo Herode arangije ngo aragenda afata Petero. Amaze kumufata amukura mu banyamasengesho biremera. Haleluya. Amen. Hari Imana igiye yemera kumuroza gufata bikemera. Kuna wakati
Mungu anaitikaka akakuzunguza neza bikemera. Yose anakutingisa. Ariko turi kumwe, haleluya haleluya. Haleluya. Uyu Herode ngo aramufata aramufunga biremera, yaravuganye n'Imana Petero ngo bimaze kwemera biremera, afata abasirikare 16 Abasikari 16 bane mu cyumba ariko abandi bane ku muryango, abandi bane mu mbuga, abandi bane kuri porotayi. Ubwo nibwo buzima wa Christo babayeho. Ile ndio maisha wa Kristo wanaishi. Abarozi babagota, Unawalozi ufite abazamu banyu, uko na balizi mudahemba. Benyamu lipake. Amen. Amen. Baruzi kumuroza duka saa 6, imvura iri kugwa, akaza ku muryango nturamuhemba, akagira ibyo akora nturamuhemba. Vitu na ukamlipa. Ariko Imana ibireba. Lakini Mungu anakuwa anaona. Ngiro mwegeranye Imana ikurinde muri mu kwa gatanu. Ambia mwenzako sasa Mungu akulinde mwezi ya 5. Amen. Amen. Kubanga no gusoma Bibiliya. Watu ya akili ya kusoma Iyo usomye ugaturuka kera ukaza gusoma ibintu by'ubuhanuzi. kuanzia kwanza. Uku kwezi mu kwitondera. Hii mwezi kubwa. Kuri abantu bavugana n'Imana by'umwihariko. Mulikuwa watu wa kuongea na Mungu. Babandi babona ahantu hirereye mu gakwe. Watu wanakuwa Imana ikabamenera amabanga. Mungu anawafunulia siri. Abitendisha ku kwezi mu kwitondera. Hii mwezi ni mwezi ya nguvu. Ku kwezi ni ukw'Imana. Hii ni mwezi ya Mungu. Ku kwezi ni ukw'Imana. Mwezi ya Mungu. Cyo kurinda abayavuganye nabo. Mungu anakialinda Ariko ntabwo mubyumvise. Bishe kurinda abayavuganye nabo. Bibiri nabwira ngo amaze kumurindisha abasirikare. Uyu Petero ngo nta kindi yakoze, we yarigiye aricara aratuza aravuga ngo biremeye. Akasema vimekubali. Uragera mu kigaragaza ukabura isengesho usenga. Unaweza kufika ndani ya jaribu na kosa mambo ya kuomba. Uragera mu kigaragaza warira amarira agakabura. Unaweza fika mjaribu unalia machozi na katala kuya. Uragera mu kigaragaza wajya kubura ugatsindwa kandi uri mukuri. Ndiho, mado. Uyu Petero ngo agezeyo aricara nta sengesho rindi yarakusenga. Wasenga mu basirikare 16. Unaweza ongea wale wasoda bamuhagaze hejuru. na wanakusimamia. Wasenga siko bafya. Unaweza omba Kandi babasanye ari runaka. mtu mwenye mtu fulani. Ni ari wabohereje. Alikuwa amewatuma. Uragera mu kigaragaza muryame usenga ufite ibiri kurenga prof. Ushaka kama jaribu kisha uombe maombi kadhaa pita. Turimo no mutwe tunabura kubita. Benye uko ndani ni kudenga au yapigwa. Amen. Ariko bakubiswa haleluya haleluya. Mvumilie Yesu anakuja. Sani jambo linambira ngo nawe yaba basumuntu nabisazo babaziteka. Baba baramugitoza reka nimugore bikakuneza. Baba barakuambera kuwakati kakurengera wicaye aho ngaho. Bagira ubwira ngo dosiye zacu n'ijuru bari kuziga. Icyari yawe ko wicaye aho dosiye bari kuyiga. Hari ubutabazi bugiye kuza. Kanya hagati y'umushumba atatuzimya icondo kibe kigiye kuba. Kidogo mchungaji angetunyamanzisha. Uyu munsi mu witonde. Chunda. Harafatwa umurozi. Mrozi atakamatika. Tanga temera arafatwa. Warigenje. Ushabia mara mingi. Shumba yanga kukufata muno kwa umushumba ariko twebwe abahanuzi. Manabii. Kwakuyeho. Uretse. Lazima wasi. Engope. Wanisana. Ariko haleluya haleluya.
bagira umwete bakakuwa na bidii baragenda ntibarya wakaenda hapa baragenda bariherera ayiwe cyangwa ukanyura sengera mwene soya n'ikigaragaza ariko ibyawe ni ukumwishima hejuru yako ni kumusema tu ngo bararishoro bigingira Petero ari igihe kigera bikagera mu kigaragazo wowe isengesho ryawe ndirigira icyo rikora abandi babandi mwaba akaba ari bo baguheka we kandi icyo basenze kigere ariko baturi kumwe haleluya Petero ngo aratuza Petero akatulia ngo babandi bari kumusengera isengesho ryabo rirazamuka ariko haleluya ngo yigera ku Mana iyo yiyibereye ngo yumva ko hari umukiranutsi wasikia kuna mwenye haki wamekamata irabimenye Mungu akashuka kirangije iramanuka kisha Mungu akashuka hamagaza abamarayika baje agira ati nimuze mwanga musanje mwe mudatsindwa n'urugamba Imana ifite abamarayika badatsindwa babafite abamarayika bo inkoramutima z'Imana zigera mu kigaragazo igihamagara amarayika tuwenda kuzi nagutsinda akaita abamarayika amen bamwishyura ari indwari na mbinguni kuna hari indwara zatinye igitabo ariko haboneka indi yitwa Yesu nuko rero amafoto agenda rutana ariko haleluya rangirije ngo marayika araza aravuga ngo barabamagaye mu isi hari uwo bafunze kandi aho ahari usibye njye nyine Dawudi wahumuye Mungu hakuna mwingine mwenye anaweza kuokoa hari umuntu agera mu kigaragaza na wakati mtu anafika mu usibye Imana yonyine bila Mungu kaba ari nawe undi muntu wagukora muri icyo kigaragaza uyu hariho Dawudi kuri Yesu usibye Imana kandi umugabo Petero nako uyu Petero wari wamufasha umwanzuro barasinya ko arapfa muri sitade bakamubamba ayiwe Mana irangije iravuga ngo hoye kisha Mungu akasema amen yohereza marayika kamubwira ngo musanga hari Imana igusanga mu bice y'ubuzima mubwira n'ubwo isengesho ryamushiranye nubwo yakamutse nubwo ari mu ntege nubwo ari bazi ariko nubwo ahunikiye kandi umubwire ngo ndacyari kumwe nawe haleluya nubwo ari kureba mu nzu ye akabona n'urupfu aba turi kumwe haleluya ndacyari kumwe nawe amen kiro mwegeranye Imana yacyari kumwe nawe ambia wapendani yako sema kama mbele yako amen muri biterano nage kumbona abantu barabashinguye kutana mbona watu wako sana wamebasi bagenda ari kumva zabo barangije kuzicukura wanatembeaka lakini washawachukulia mashine bagafashe umwanzuro wo gupfa bashaka singesema washakufa ariko ngana umubwire Imana iguburinzi umunsi wa none amen nguyu Petero ngo yumva marayika ari kumukoma mu bitugu aramubwira ngo kwezi urahaguruka nubwo wicaye mu ngabo haguruka amen Biblia irambwira ngo marayika akigera muri cya cyumba ngo amaso ya marayika ngo akubitana n'amaso y'abasirikare biragira ngo barahuma bagara imbunda bazestaye ariko barahuma bamaze guhuma marayika aramufata haleluya umunsi wa none Imana igiye duhumisha amaso kubera ako mubyumvise barivuze ngo Imana ihumisha amaso abarozi ubona urya ngurutsi buhe wagize ngo nuko utazi guteka neza unakunaka kila
amazi woga bahora bagushogesha wabaye ikinini Waka machi niyo nakawaka kusema wakuonyesha simenyepe. Muna rimwe umuntu urwaye ku buryo ajya kwa muganga bakamupima ntibabone uburwayi. Anaweza mbona kwa kutana na kupima. Mana igira ibyo ugumisha amaso ku buzima bwawe. Mungu afanye kitu nacho maisha yako. Amen. Petero mamarayika amufata ukuboko bagera kubagera n'abahumisha agera kubakanyura n'abahumisha basigara bahagaze bahagaze. Haleluya haleluya. Porotayi nayo ikamureba ikikigu wageze hanze amusigaho ngaho. Alifika nje akamwacha pale. Ngo ageragare mu nzozi Akawaza iko na lota. Amen. Amen. Basoma ijambo Tulisoma neno. rinambwira ngo Yakaniambia bumvishe ibyabaye waliposikia Biblia ngo ilipita birabayobera. bakakosa kitu. Mbwira uwo mwegeranye kuko bw'umunsi wo kuwa kane Ambia mwenzako siku ya kesho bibayobere. bakose kufanya. Biyobere babandi bazi kutazakara imbere. Biyobere babandi bazi kutazakira. Biyobere babandi bazi kutazashaka. Biyobere babandi bazi kutazacuruza. Akira urugendo rw'izina rya Yesu bibayobere. Biyobere babandi bacukuye imva baguha iminsi yo kuba iminsi barayobera. Bibayobere babandi bavuze muzapfurinduki ayewe muzishima bakaki abo bazibayobere umunsi wose. Bantu birabayobera birambwira ngo uyu Herode niwe wishe Yohana. Aliwo Yohana. Herode ntiyakoze agashya. Herode alifanya Herode yatumariye abantu. alimaliza watu. Yishe Yohana yica Yakobo yica abate. Akawa Yohana akawa Yakobo. Ariko amen. Ngero umubwira uyu munsi bayobere. Ambia basi bakose kufanya. Bina n'abandi baza hano ari bagatunga Bana bayobere. Buri umuntu umaze umwaka hanze Mtu mwenye anamaliza atakandagira muri uru rusengero kuingia mu kanisa. yaragize akarwinjiramo Kisha anaingia akaba yararuzi ari sima alikuwa anajua akageramo agasanga ni amakaro anakuta ni makamo. n'ipurafu Anakuta ni ajya ntabwo byamuyobera. haiwezi kusikia kufanya. nawe bibayobere mu izina rya Yesu. Imana ishobora kugukora akantu gato kagahindura ubuzima bwawe. Babandi bafashe ijambo bakandura bagahindura. Imana igukorera akantu. Amen. Herode baramufata amuca igihanga. Iteraniro rihari ngo amaze kumuca igihanga Kukata kichwa. n'igihe kigeze Katikati. ngo yumva ate n'amakuru ngo Yohana ngo niwe bari kureba Akasema kandi ariwe bamwishe. Uyu munsi wa none leo barimvuze ngo ilikuwa nasema aho bakwiciye ibyawe bakase zongere bisuke mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusenga Imana. tunaomba Mungu. Nasoni byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6 arabwira ngo babandi haleluya haleluya bategereza ko ari gupfa cyangwa ari gutsindirwe barabitegereza barabibona. Uyu munsi wa none babibona. Leo babibona. Mwarimu arongera afata igitabo Mwalimu atakamata ariryo jambo tugiye gusengeramo. Ndio tunataka ongea. Ntabwo natsinda kuko amasaha yagiye, Sasa imepita ariko uyu mwanya lakini na sasa ndabishimiye. na ushukuru. Urajya mu itangiriro Kitabu cha Mwanzo igice byaho 12 umurongo waho wa 7 mstari wa 7. ubwira uko bimeze Niambie biturangiza dusengera. kisha tutaomba Mungu. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Amen. Gira mwegeranye ngo urubyaro
ayiwe abazi ngo ndashaka uzakigiriramo kigirira n'ijambo abazi ngo uzakigiriramo mu muryango yakubugiramo abazi ngo uzapfa guca twende bari guhaye ijambo ntabwo mutumvise bani kuganye nawe ngo urubyaro rwawe iruhaye iki gihugu cyangwa ukakigiriramo ijambo hari abakiburiyemo ijambo ariko icyangwa umwana wawe akazagira ijambo muri iki gihugu akazagira ijambo muri Amerika akazagira ijambo mu Burayi icyangwa nawe ubwawe agira ijambo n'umuryango uvuga Aburahamu amaze kumva ibyo byose ngo yubakira Uwiteka igicaniro. Amen. Imana imuhereze umugisha. Kababwira ijambo Imana ibwiye mbagaza hano. Acha niwaambie neno Mungu ameniambia. Kaduhaguruke. Acha